Francusku posljednjih dana trese skandal zbog izjave Brigitte Macron, supruge predsjednika Francuske. Sve je počelo kada su feminističke aktivistkinje upale na nastup komičara Arija Abitana noseći maske i vičući Abitan silovatelj. On je 2021. bio optužen za silovanje, ali je slučaj kasnije odbačen zbog nedostatka dokaza. Dan posle protesta, Brigitte Macron se srela sa Abitanom iza scene. Na snimku koji je obišao Francusku, komičar joj govori da je uplašen, a Brigitte kroz smeh odgovara: ako bude nekih glupih kučki, izbacit ćemo ih. Ta rečenica eksplodirala je na društvenim mrežama. Glumice, pevačice, komičarke i feminističke organizacije odgovorile su istim izrazom, ali kao oblik protesta. Pod hashtagom Černji Sales Kones žene širom Francuske objavljuju: i ja sam glupa kučka, poručujući da Macronina izjava vređa sve koje se bore protiv seksualnog nasilja. Organizacija Nous Toutes, koja je vodila protest, kaže da je prva dama napala žrtve, a zaštitila moćne muškarce. Tim Brigitte Macron poručio je da je ona kritikovala radikalne metode, ali bez se ne stišava. Ovaj incident ponovo otvara pitanje koliko su žene u Francuskoj zaista zaštićene i da li država zaista stoji uz žrtve ili uz slavnike.